Miras kim maigit kumulang 600 da ayo ping bidinan anti-rabies shots kim purok San Isidro ampong purok Balaba, uno ampong dos kim barangay Dausyo dating Babalakat. Penny mo na ning City Veterinary Office ng programa pamuntukan ng Dr. Abel Canlas. Nasa na kanuning programa ang mamiyelibring anti-rabies, deworming at aliwa pang vital services bang asiguradong safe at healthy la. Aliwa mo ring alagang ayop tunay pati na rin for parents. Pakabuklan niya kami ng City Veterinary Office kim Barangay Mabiga at malyari kong munta bang makapag-avail ki libreng serbisyo. Samantala, maigit dinala na residente ng San Manuel Tarlaking Midaluman Food Processing Training apenimunan na ng Department of Trade and Industry o DTI. Mera pati iti kinegosyo center king lugar nung nukarentiro dala di participants at tinagon ki pamangawang karyoka balls, puto, kutsinta, pati tosino longganisa, ampong siomay. Bukod paketi, di dinala mo namang livelihood kits ni Mikyaba iba't kilo kalakapanibalan. Nasa ni aktibidad na may nilang bayong skill ni partisipanti amalyari ng gamitan kipamag-umpisang negosyo. King sa dating San Fernando naman, meto nga pamikatagon para karimabukto ting merapat kapamilitan na ning womb to tomb care project na ning CSFP LGU. Merapat ting Ausandrang Buntis Party king Heroes Hall inyang March 14 at timong pamikasan metnong king Women's Month celebration. May kipag-partner ni lokal na kapanibalan karing non-governmental organizations para king pamamiyang mother kits karing tinagon. Di ka prenatal and postnatal care, oral health care, breastfeeding, nutrition and family planning mo rin. Yung may sa aming aktibidad at party pa king regular services sa bibiyara karing birthing stations. Kaya ko kaya kayo talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.